Chorongkala UCC Cricket Club Nasional ini cuma tekno ini tuh Karbi Anggota Autonomous Council ya tim manager itu apakah media kelembang tinggi itu kapente aku kami pilih lawan tu kita dapat tu jelang rapeti lawan tu long aja tunggu kacingwan atau jelang bukan tinggi ni orang tu Kasalo nili Vice President iglo Chairman of Archaeology to Kachingalai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang iglo President Vice President nili Peneng Kitengsi Dudulong lo Kasalo Lapenke Kasalo nili Pan Kapatu Jelang di Pulaton apa itu atletik do cricket do football do laton do matidi Cricket adalah bagian chairman dan ini loh. Tapi ni orang pegawai kini ini tentang langkah awal loh. Cricket ke patut sih. Pedaran di tinggal, aku sasi Abdullah. Si peneng panel itu cricket ke patut ada yang hang. Player satu kan kami kini ini tuh kecengsi kayak perlongko. Lapen ke kewangian ini kami football kecenggo, cricket, lapen atletik. Asal tidak long kan ini tuh langkah loh. Simpati dulu, nili support dulu, bukan ke non asam long itu hel maharana long ta nili tungdak Bukulia Sports Association atau Raja Pakar Sports Association atau kami pangrupet itu tungdak langkera hawarten kasipati itu nili tung homosi online. Ayas amar homosi itu hel maharana itu অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম সংস্কৃতি মহাসংগ্ৰাম সেই ইভেন্টতো আমাৰ লাংকাৰ সমষ্টিৰ পৰা হায়েষ্ট আমি ফুটবল হৈ বোলে এতিয়া আমাৰ লাংকাৰ পৰা ফাইনেল মেচলৈকে গৈ পাইছে গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা কিমান দিনৰ পিছত কিমান বছৰ পিছত আজি এই কি ক'ব এই ফিল্ডতে পুনৰ আমি ক্ৰিকেট যিটো খেল আমি দেখিবলৈ পাম সবে উপভোগ কৰি আছে গতিকে আহি থকা দিনতো আমি একেলগে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম সেয়েহে আমাৰ নতুনকৈ উঠি অহাৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ যিটো ভাল পোৱাৰ আমাৰ নতুনকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মসকলৰ কাৰণেও তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত দিব পাৰিম গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা দুআষাৰ যিটো মন্তব্য ৰাখিব দিছে দুআষাৰ মন্তব্য ৰাখিলোঁ লগতে আজি এই খেল উদ্বোধন কৰিলোঁ বুলি ভগৱান আচৰণ আপোনালোকে KCS ৰিচিপশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট লফুলা ৰাজাপথাৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট বলিউড Ini tuh bolong komaji pada tundang langfer lo, langfer ha konstituensi long kecengsi ini MSC cricket tournament cup ini di pancing ponik lo, ladak
Bukle Sports Association lapen ke yang Langfer Mondol BJYM alang itu kan sih cepat pi pono ini ke cengsi dapat tu panceng pono T20 hasil lalu pinanari dinglo person ini tu cricket cepat tu bang ketek long liar dinglo lo hasil patu ketek kau semara tu mata player satu mang ni orang CPO lo ningkan cap ningkan krehini ni dulu cricket dapat tu bang itu mata ketek long Bila sola marjulong pensini itu cingwa cingsai lo pini kan itu atu bipol ini. Udam lo pelotang ke peneng abang ili tum peneng pen ke patsunat penan kacihung lo abulong komaju itu tum langfera hawa lo non itu khel Muharram itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sang alangli sepatir pi konten khel Muharram gibi Assam long sami itu dak Langfer pen kecepat itu, tumi dik ini alo dan football final lo an ledu nelo, lapan atletik lo stame masalah tanglo penan kali dulu lo, dan cepat itu tali tumulong pen ongai lo, dak Langfer pen itu, dan hala Assam Sanskriti Mahasangram pustame nada ili tumpen kecepat itu lo, final ongai lo, ilalo ili tum matro alang li tumpan jadi ning room dunang po, lapan cerap situ dunang po lalu belum jadi ason tinelong ta, ketek aning hang tum do nasi hola so aning hang tum hana di tum baca tolong temo so teng sipini dan tum Bukle Sports Association in bersama cricket batu di pon lo dapat keladak only ni tum dak Langfer chop di Langfer akan chop mana non mana ke pilo lang tum han dak ni tum invite pon ko dak batu tek sera tum hana bangke ke hai tum han non ba batu dak tek chot tum han invite pon kan itu si atim bunai po Langfer pertama suat tim hana bangke ni tum kaprek patulong sampai lang tum hajik toy gitu ni tum nono bangke wama person lo ke ceng lagi sampai tum prize do first prize bangke 30,000 dan second runner up bangke 15,000 third prize bangke 6,000 with trophy hai do po lah mana ani parungnya fan lah lah tapi tum sikon choro lo na tum na tolong Kecing si labang su pini pen kecing labang su khela puthak nang lihin ben than pachini pon itha ko kwan waris pathuma ko pia khela ma la pen kado be criteria mukha apang si kecing si le tonda lang tala mi si mate ka dino Thomas Pansela long yen aki hai madaram sa kon ta be ni tum barate janata yuwa morcha party BJYM lang sabda committee pata mi suri kan pa jantung lo athe alang ni kemata keme mate ili tum diso yang fan anso se ka khelai hin aprang ponji parala matha pa me pen si tum hala bang so pini kecing si inter lang cricket tournament abang li tum han nami kon pilo hala bang so khela long le tum 20 overs every match on thak ponong ji raja gali tum power play do ji mane kosom si le tum la international T20 khela lason thos le tum dak Langfel homosti matela dak BSA Bukle Sports Association of Pakso ground tamil ke lason thora khela bang thak ponong ko ini tame kecing si akhela tum thak ponong lo lage le tum dak BJYM committee lapen dak United Cricket Club hin ban chapati ponlo lasara saksi tana jawangi tamen ile tum la bang so khela Pakso klamolong defenders Cricket Club lapen veteran FC mate Langfel langkang laso khela long anu siri tum khela kami thak ponong ji pasti lalo ile tum tame BJYM committee ai ben tame alang fan suri ka churkang tum malalo athe ile tum han pinning samjin dala bang so khela long nampak chune kon thak ponse asini khali to tim geta duro kado be pen ile tum dona marke 6 pone lang athe nanjona mamong la chen ile tum ke pangdak bang da so dor chatlo athe ile tum em sartame non daily de mama jone apor bang sorchet ama senir tum to hala bang so ki friani bang batik si pini ali tame ile tum khela bang function ko ala mang la halo lasi non mat ke 26 ta atima nang jon lo sitame ile tum ningi thepon dak 40 plus atim bang do to lang khela bang so ke cheng si T20 inter Langfel cricket tournament lo bang joining fees apen ke joining criteria mukha ko pilo do la joining fees bang ke ile tum apang si ke chingwa bang ke je pare pona ting bang joining fees ban enol polo si bosi tame ile tum la bang so khela pangsam ri pan palam mission ba chunji portang te joining fees bang ke ranji bang ke beso pete tu mata la bang so hala so joining fees bang ke 1150 na ko hothela hano athe ile tum joining fees senelo portang te ati masika khela interest habe jima bosin lo mata si hala bang so
join fee announce tame andar lo ate join fee yong si ili tame alo patang te khala bang tame avilu chipi po jene tun tame sikai sive ka chirung tame hala bang so khelang competition dorong lopu hala bang so avilu bang pachin realize fan sin tun la so yong si ban kon gar lo criteria bang e bipilo ne criteria kada bang ke ate ke chengsi enter lang fe pachu lopot ili tu mahin ban tame chiparai palo dake only langfel angkang along langfel homosti mate langfel constituency amunit mate abang ko bang fitu sikhalong chaji plus ini tu hala bangso apun hapan aadhar card mate voter ID hang polo to mane ka aadhar card ipa tangte voter ID hang polo ache hala so khal ala so ke pachu along kang sampon jer ke pa chaji phangke la bangso ka tere panang ko nang litum BJYM men la bangso cricket par thu tang det te kupenyang ko la person ke pathu ki bi ponji phan ka chisi ka dolang ma cholo la bangso question card report ahok lo yele tum BJY ni beta be yem phansing wai bom lo la bangso inter T20 inter langfel cricket tournament judal ko tangte yele tum tame ka khe tame da khela nongke din ma bachumon thekonong lo ke ka to na topik lo komane army kema mangdo komane ke police kema mangdo bas yele tum da singwai lo je la so khela jukok lo potangte anisi farman yele tum la enter langfel along running competition to the run up high jump competition apa doji la person ka do ko phan tabe no yele tum langfel along an so se pachu hena pachung ponji apan itu mata ponsi ka bangso prap jinpen hala bangso khela tame tu pato